indaya nyinshi zandiye amafaranga menshi, ni nayo mpamvu nanjye sigaye ngo numye, nikaca boy ubu ngiye kunanirwayo, nzarura yeye nzarura ngira nkoroshe umururazi warahindaru Mr. Uji hiyo mu Rwanda duha indirimbo nziza maze natwe dutera intambwe, raba kuno wonshira muri filime arega no bishobora Uji yawubahwe cyane aho uri wubahwe, ayi Uji way if you know the way, ayi Burundi way, my country ni Rwanda, u Rwanda n'u Burundi ruteraniye kwabaho, u Rwanda n'u Burundi ruteraniye twoshaho, arega dukoze ibintu byinshi byo baho maze tukabandanya dutera intambwe tubeho, ya Mr. Uji aho uri hose wubahwe, n'indirimbo pampana pa Jekobet abana b'u Rwanda bafisinga idini nini, abana b'u Rwanda bararyoshya ikirori, bakunda mamani ntibakunda abafana, bakunda mamani warahiba gakunda abafana, piga tega biti Bujumbura turabazi, no mu Rwanda turabazi, Ikamenge turabazi, ndetse ni Kanombe warahi turabazi, ya ingo ndakujane ku mudugudu ndakwereke ko hatari ubujuju, dukore bwa umuti nyene w'umuhudu maze tubereke ko turi umuhutu, sukira kwiyo henesi nkuresrese zabisi ndakwemerera bizi, erega na wewe ujinye nurabizi, Shakimoto muri Gihembo TV, Gihembo TV maze tuduza amavyuzi, arega kachabo yafise umuvuduko, no mu Rwanda arahabona musi y'Igihembo, shikana kwayo mavyuzi amena amakomantere n'amaparataje yose yubahweyo, no mu Rwanda turabazi, ni Burundi turabazi, no mu Rwanda turabazi, ya hamaso uyu mufana wanje avuze ati kabisa shaka kubona Kacha Boy, yambonye yahagumye aravuga ati shaka kumbona, nari nkuzi iyi video kugira ishike mu Rwanda mu Gihembo TV cha Mr. Uji muririmbye twemera cyane, ya uyu mufana wanje avuze ati mpaka ndakubonye kuho nkore aka video ariko ntabwo nari muhira nari natembereye. Mr. Uji wubahwe, babwira ati wubahwe. Bye bye.